Ubugambanyi bukomeje kuyobora isi muri rusange. Iyo buguhiriye ukabasha kugenda ubukora bukagacamo, usanga biba ibikorwa byiza ku baba babugize. Ni mu gihe kandi usanga ubugambanyi bugenda burwanwa n'uwo ari we wese ku isi muri rusange. Icyakora ibihugu byo umunsi ku wundi bihora bikunda kugenda bigambana, dore ko na politike ubugambanyi ari bwo buyoboye iyi politiki, ndetse n'uburyarya, ndetse no kugenda banyuranaho, aho usanga umwe aseka ariko ku muti w'igenyo, yemwe ugasanga undi arasuhuza undi ariko bitamuri mu mutima. Ibi nibyo byaje kugenda biba muri operasiyo ikomeye cyane yaje kugenda ipfuba, operasiyo yo kuburizamo amatora, dore ko yari yaje kugenda itegurwa ko hano mu Rwanda amatora yabaye atari bugende aba nk'uko byari byamaze kugenda bitegurwa. Ni operasiyo karabutaka yari yaje yicaye itegurirwa ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa. Iyi operasiyo ngo ikaba yari bwinjire i Kigali igakora mu mbamutima z'abaturage b'u Rwanda bari biyemeje gutora intore izirusha intambwe, ndetse ngo bakagenda banakuraho n'ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, bakarimbura burundu icyo ari cyo cyose giha icyizere abanyarwanda bakomeza kugenda bafasha umutwe wa M23 nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Muri uku kugenda haburizwamo amatora rero, FDLR ikaba ariyo yari kugenda yungukamo muri iyo operasiyo tugiye kugenda tugarukaho. Ese waba wari uzi ko amatora yo muri 2024 yabaye mu Rwanda hari byinshi yagiye ahungabanya? Ibi ni bimwe tugiye kugenda tumenya mu cyegeranyo tugiye kugenda tugarukaho cyaje kugenda gisohoka hanze. Ariko nyemerera mbere yuko tugira byinshi tugenda tugarukaho, ureba ahantu handitse ijambo subscribe, ugenda urikandaho, ubundi nze nkuvire imva n'imvano. Umutwe wa FDLR wari wasezeranyije abambari bawo ko amatora yo mu Rwanda burya atari buzabe nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa, ariko bikaza kugenda biburizwamo. Aya matora akaza kugenda abaturage b'u Rwanda bakaza kugenda bitorera umuyobozi uzagenda ubayobora mu gihe kiri imbere, yemwe ikaba ari nabyo byakomeje kugenda bituma uburakari bugenda bwiyongera. Uhereye mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2023 hadutse ubuhanuzi bwavugaga ko ibitero bya M23 bihaye umwanya abarwanyi ba M23 kwinjira mu gihugu. Si FDLR yonyine, kuko ngo na guverinoma ya Padiri Nahimana yigambye ko ifite igisirikare kiyobowe na Major General Nyakubahwa Nyamibwa, ubu wihaye ipeti rya Lieutenant General, nawe yari yatanze umubuhuro ko impunzi z'abanyarwanda bari muri Malawi bazataha mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo yari bube yamaze kugenda kuraho ubutegetsi bw'u Rwanda buyobowe na Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, dore ko iki gihe igihugu cy'u Rwanda cyari kihugiye mu bihe by'amatora nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa. Aha umwe mu banyarwanda bakorera hanze y'inkambi za Leke, akaba ari inkambi nini iba muri Malawi, avuga ko Padiri Nahimana yahakuye amafaranga arenga ibihumbi 45 by'amadolari y'amanyamerika, akaba ari inkunga yahabwaga yo kuburizamo amatora yari bube mu gihugu cy'u Rwanda. Tugarutse kuri FDLR, uyu mutwe wabashije gukusanya amafaranga menshi acishwa mu byiswe amaseri ari mu bihugu byinshi. Urugero, bivugwa ko impunzi ziri muri Congo Brazzaville zahaye uwitwa Fidel amadolari arenga ibihumbi 80. Uyu witwa Fidel kandi akaba avuga ko ari we wasigayeho Lieutenant General Byiringiro ku rugo rwe, kuko bivugwa ko atunze umugore witwa Joseph utuye ahitwa muri Pionti Niyole. Aya mafaranga yose yahawe Fideli yaba yarahise ayohereza umutwe wa FDLR mbere y'ukwezi kwa gatanu kugira ngo hategurwe ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Gusa abayatanze byarangiye banyuzemo cyangwa se binyuzemo amaso ubwo babonaga amatora abaye nta nkomyi hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi mu mutuzo, dore ko abaturage batoye nta nkomyi n'imwe, yemwe bakanitorera nta n'umwe bahagaze hejuru.
Abo ku ruhande rwa Padiri Nahimana nabo mu gihe amatora yabaga yahise ategura igikorwa cy'inama yikorana cyangwa se yihuza abayoboke ba Grace i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama ikaba yaritabiriwe n'abantu barenga 20 ahangaha. Byinshi mu bayoboke ba Padiri Nahimana batuye mu bice bya Sadeke, uyu mupadiri yabasezeranyije ko agiye kubohoza amarira batewe na FDLR bamaze imyaka 20 baha ibifaranga ariko ikaba ntacyo ikora, kuko we mu mezi 2 agiye gukora ibikorwa bikomeye cyane, ariko barategereje amaso yahize mu kirere ko hari ibyo yagenda akora ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umwe mu barwanashyaka leta y'u Rwanda Sylvain Mukanyiko yavuze ko Padiri Nahimana ari injiji kandi ubona nawe akamarana amezi 6 atarabona, we akaba afite ubwenge buri munsi bw'inka. Umutwe wa FDLR wo Mukanyiko kimwe n'abandi barwanyi leta bawushinja kuba barawuhindutse ikigo cy'ubucuruzi kubera amafaranga wakira ukoresheje ibipindi bikomeza kugenda bikorwa kugira ngo abeshi mu nyangarwanda cyangwa se mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bagende bumva ko uyu mutwe ngo uzagira icyo ukora. Icyakora nubwo ibingibi bikomeza kugenda bijya hanze, ingabo z'u Rwanda RDF zo zikomeza kugenda zerekana yuko ziri tayari kurinda umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko uwo ari wese wagenda abasha kuba yagerageza kugenda yinjira bari tayari kandi biteguye kuba babasha kugenda bamusibamo icyo gitekerezo yari afite cyo kuba yabasha kugenda yinjira agahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibi nubwo bigenda biba umunsi ku wundi, abahanuzi bakomeza kugenda bahanura, yemwe bakomeza no kugenda bayobya bamwe mu bifuza kuba bagenda bayoba kugira ngo bareke kuba bagira icyo bakora, ahubwo bakaba bagenda bumva aba bakomeza kugenda babajya mu matwi. Ni ibikorwa bigiye bitandukanye bikomeza kugenda bitangazwa n'aba bagabo, yemwe banze kurambika amacakubiri hasi ngo babashe kugenda bataha mu gihugu cy'u Rwanda, ngo babashe kugenda bubaka igihugu cy'u Rwanda. Abenshi muri rusange basanga aba bose bakomeza kugenda bata umwanya mu matiku, yemwe dore ko ibi nta naho byagera bibageza, dore ko uyu mutwe wa FDLR batezeho amakiriro nta kintu n'iki ngiki wazagenda ubagezaho. Nubwo ibingibi bikomeze kugenda bijya ku ruhande, usanga bamwe mu baturage baturiye u Rwanda cyane cyane ku mipaka y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda bahumurizwa, dore ko igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyakunzwe kugenda cyiyumvikanwa ko kizagenda cyifashishwa n'uyu mutwe wa FDLR ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo utarigize ushima cyangwa se usiba kuba yatangaza ko azagenda afasha uwo ari wese waba wifuza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Nubwo ibingibi bikomeza kugenda bitangazwa kandi bikagenda bijya hanze, usanga ingabo z'u Rwanda RDF zo ziri tayari kandi umunsi ku wundi zikomeje gukora imyitozo iyo ari yose kandi ziteguye guhashya umwanzi uwo ari wese aho yaturuka waba wifuza kuba yagenda kuraho cyangwa se aza gushaka guhungabanya umutekano w'ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'abaturage b'u Rwanda muri rusange. Ibi bikaba bihabanya rero n'itegeko cyangwa se bihabanya n'amabwiriza ndetse na bimwe mu masezerano uyu mutwe wa FDLR wagiye uhabwa n'abayobozi ba Kongo ndetse n'abafatanyabikorwa bawo. Ibi baturage bari mu mashyaka cyangwa se bari mu buyoboke bwa Padiri Nahimana bo bakomeje kugenda bacikamo ibice bitewe n'uko ubu ngubu ngo bamaze gutakaza icyizere. Ingoma kandi inzego z'umutekano zaburijemo igikorwa cy'umusirikare wa FARDC washakaga ngo kurasa ku Rwanda. Havuzwe iby'umusirikare wa FARDC waturutse munsi y'ikigo cya MONUSCO akagenda arasa amasasu menshi yerekeza mu Rwanda, akumirwa ni kure n'inzego z'umutekano z'u Rwanda.
mu masaha ya saa tanu n'igice mu mujyi wa Goma humvikanye urufaya rw'amasasu rwarasaga n'umusirikare wa FARDC abarizwa muri batayo ya Hibu Special Force. Uyu musirikare akaba yararasaga ava munsi y'ikigo cy'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO yerekeza ku mupaka muto wa Petite Barriere uhuza igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa Igoma, iyi soko yaciriyo ivuga ko uyu musirikare yasanganijwe amasasu impande n'impande, akaba ari amasasu yavaga ku ruhande rw'u Rwanda agamije kumukumira kugira ngo atarasa ikivunge cy'abaturage ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baje kuhagoboka bamuta muri yombi, aho arimo guhatwa ibibazo n'urwego rw'ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bakozi b'ishami ry'ubugenzacyaha bwa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano Igoma utashatse ko amazina ye atangazwa yavuze ko uyu musirikare basanze yari amaze kunywa urumogi, akaba ariyo mpamvu yamuteye kurasa aho abonye. Aha rero bakaba bari kugenda bamukoraho iperereza ngo barebe ko hari na bagenzi be baba bafite iki gitekerezo gikomeje kugenda mu mitwe y'aba bakongomani igitondo n'igitondo umunsi ku wundi.